plaatsneem. Dankeschön. En freut uns, dass wir hier waar kan verzameld zijn. Also ein fijne Angewohnheit, een Scheingunst, wo wir dann noch passen, wo wir top passen. Nicht? Ja, dann wollen wir dort einfach mal abreich anfangen. Dann das erste Mal Gutes Marius. Vamos a empezar como se debe. Buenos días. Und dann als die Frau was einfach mal, sind wir dann hier versammelt, wenn wir uns das angewandt haben? Es la pregunta, ¿estamos aquí porque nos hemos acostumbrado Oder als das, wenn es uns das auch geschenkt hat? o es porque nos encanta? Ja? Und dann dort noch was lernen kann. Y encima todavía aprender algo. Dann ist das ganz aufrichtig. Entonces es correcto. Willkommen hier in Faltin Tüssig. Bienvenidos y siéntense en casa. Und naja, wir singen hier sind sehr viele Leute. Cantamos alabanzas tan maravillosas Dort waren einer sich wirklich anluten, der dann ja dann eben nach der Hort. que si uno se concentra, llega hasta el corazón. Wenn dort ist, wo Leute für geschrieben sind, Para eso son escritas las mit canciones der schönen Melodie dann abgesagt, con un significado tan maravilloso encima. da ist kein besserer Weg, No hay wo, mejor manera wo Gott konnte an unsere Seele reden, como Dios puede hablar a nuestras almas oder dass wir uns können auch merken, dass er uns reden hat, o para que podamos abrirnos para que Él hable, aus der Leute. que mediante canciones. Das wird mir sehr schön ging, von der Es singen. lo que yo disfruto. Naja, dann können wir da noch viel von reden. Podríamos hablar So, mucho de wir eso. wollen das erste Mal den Zakoram reden, dass wir dort über am Weich haben. Primero vamos a hacer pasar los sacos. Und dann hängen dort, dann wollen wir nach der Sinnerschule anloten. Después de eso también vamos a invitar a los niños para la escuela Aber dominical. euer wie die Sinnerschule anloten von der, dann dachte ich, das wird sehr fein sein, Pero antes de invitar a los niños, hoy día pensé que sería bien dass wir würden unseren frischen Member hier präsentieren. que podríamos presentar a nuestro nuevo miembro. Wir haben einen neuen König in der Mad. Tenemos un nuevo miembro en nuestro medio, Naja, un nuevo rey. dort ist ein Verreich von wie dort reich sein dann. Es un privilegio cuando lo vemos correctamente. Für all die Lied, was noch Familie haben und Babys haben. Para todas las familias que tienen bebés, Felicidades für euch alle. felicidades para todos. Für die, die dann ja all nicht Babys haben, Leute dann aber sehr noch eine Großbabys, die wollen auch sehr viel wert sein. Y si no tienen ya bebés, esperen a sus nietos, van a ser de mucho valor también. Keiner sagt was. Nadie dice nada. Ich dachte, wer würde sagen, Amen, Dice Gloria a alguien Dios. diga, amén, gloria a Dios. Naja, der Apostel Johannes, der ans Denken hauen ab. El apóstol Juan nos recuerda, In 1. Johannes Kapitel 1, Vers 9. primera de Juan 1:9, Ab ein Satz, was geldig wie in seiner Zeit und noch nicht ausgerannt ist. por una oración que fue válida en su tiempo y no se ha vencido. Wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht, der uns die vergibt. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Na, das ist vielleicht ein bisschen harsch, wenn der erste Sonntag anfängt mit Sündenvergebung, nicht so? Es un poco grave cuando empezamos un domingo hablando del perdón de pecados, ¿verdad? Wir Menschen sind alle sinnvoll. Todos somos pecadores. Jesus sagt, keiner ist gut als allein mein Vater im Himmel. Jesús dijo, nadie es bueno sino el Padre mismo. Ich und du sind bloß gut, wenn Jesus in uns ist. Tú y yo solo somos buenos porque Jesús Ahora, está dentro de Peter nosotros. gesagt, ich und du mit Jesus taub, wir sind gut. O mejor dicho, tú y yo junto con Jesús somos buenos. Der 10. Vers, der sagt es das. El 10 dice, Wenn wir sagen, wir haben nicht gesündigt, dann merken wir uns zu einer Lehne und sein Wut ist nicht in uns. Ich will das bis abnehmen, solo quería mencionarlo. dass ich und du kann nicht utstecken. Perdón. Wir machen tauschen, wir können nicht utstecken. No podemos escapar. Wir machen tauschen, Tenemos que confesar, dass wir reconocer sündhaft. que somos pecadores. Jesus vergaf uns. Oh, Jesus ist die blinde Bruder, sagt, ich wir blind, Yo era ciego, aber nu kann ich sein. pero ahora puedo ver. Sind hier sind es dort, Hay de esos aquí was nu sein kann? que Sie, ahora pueden ver. heeft die Hand ab. Levanta bien tus Sie, manos. ihr seid ein Sí, Schafsonne. Hay muchos. Wir sind blind, éramos ciegos, aber nu kann wir sein. pero ahora podemos ver. Amen. Amén. So, ich war jong ver in de Gelegenheit geven ab te komen. Quiero invitar a la familia de Juan Fer. Wir können das nicht uithalen, dass sie allein diese Freude im Haus teilen dann. No podemos aguantar de que ellos solos disfruten ese gozo. Wir wollen taub dann mit an. Queremos compartirlo. Ja? Ja?
En voor al de anderen wat zich dan niet zo sure is, niet zo goed zo zeggen zijn, Para todos los demás que no están tan seguros todavía, is dat niet smak, zo'n smakke familie? ¿no es bonita una ¿Eh? familia así? Is dat niet leven? ¿No es vida eso? Ja. Ja. Een familie met 3 gezonde, sterke baby's. Una familia con 3 sanos bebés. Dat komt niet bloos vanzelf. No es por sí solo, Dat is Gottes Schöpfung. es creación de Dios. So, Anita, geef je ongeveer den microfoon, nou, u wil een antwoord vragen. Waar heeft u een baby en is dat een jonker een meisje? Marius. So, ons baby dat is een jonkie en dat heet een luifie. So, ik vraag me gruwelijk af van ons baby. En ik kon niet gewist wat zij me goed vragen, maar ik een jonkie zijn. Dank. So, wat is die wens dat die luifie wordt leven wanneer hij wordt opwassen? Dat eerste dat is voor God leven. Dat is mijn grootste plan van. Amen. En zo is dat wel waar vanuit. So, niet wat we nu denken, wat wordt luifie kan doen wanneer hij wordt opgewassen. Dat hij wil voor God leven in plan doen wat God voor hem hoort. Amen. So, we hebben hier een familie. We hebben hier een familie. Tenemos una familia Wat het Gottes Verlangen heeft dat de kinderen geraad zijn en vergeeft que en tiene un vergeten. deseo de que sus hijos sean hijos de Dios. So strekt die hand uit naar ver. Vamos a estirar nuestras manos. En als je voert, we zijn in deze familie. Padre Celestial, bendecimos a esta familia. Danken die voor dat smakke baby wat ze had. Damos gracias por este bebé hermoso que tienen. En voor je hand en vanuit wijsheid deze smakke familie op te dragen. Pedimos sabiduría para Juan y Noita para instruir a esta familia, Dat hij God zijn rijk, dien rijk kennen leren. para que conozcan tu reino, En dat ze kan dien wel ervaren voor wat u aan het geboren laten para op que deze puedan wereld. cumplir con tu voluntad. In de naam van Jezus. En el nombre de Jesús. Amen. 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 Ja, amen. Dankeschön. Ich kann wieder drin in Platz gehen. So dann, nächstes sind die Sinnerschultinge abgelöst. Ahora sí, los niños de la escuela dominical, Wollt ihr alle abstehen? Was von der Ponémonos Sinnerschulkunde? de pie, todos. Ja. Und ich habe vorher, wir sehen in der Sinnerschulklasse. Padre Celestial, bendecimos a los niños de la escuela dominical. Frau Weisheit für die Lehrer. Pedimos sabiduría para los maestros, Und den sehen über all dem. tu bendición sobre todos. In der Namen Jesus. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. So dann zeige ich die Sinnerschule. Ich will bis nicht die Sinnerschule fertig gehen und ich will an so einen Tag checken, wenn wir das Baby ansehen. Nomás no quería dejarles ir antes para que vean el acto que hicimos. Dann wollen wir uns nun in 1. Korinther 13 blättern, Nos vamos a 1 Corintios capítulo 13. da wollen wir die ersten 8 Verse lesen. Ahí vamos a leer los primeros 8 versículos. Aber wir zu Gott sein Wort gehen und wollen das recht verstehen, Pero antes de ir a la palabra de Dios y entenderlo correctamente, weil wir am Unterhalten in Frauen uns wel halten, vamos a clamarle para preguntar si nos ayuda, dass das auf eine fruchtbare Erde geroten kann. para que Amen. descienda a una tierra fructífera. Lieber Vater, Amado Padre, Dankeschön in Jesus' Namen, gracias en el nombre de dass du Jesús, uns hast das lebende Wort angehändigt für unsere Augen. que nos entregaste ante nuestros ojos la palabra de vida Und dass wir können jässlich in Seilisch davon eten. y que podemos comer espiritualmente Dass wir können wachsen und tun y que podemos crecer y aumentar und siempre, immer rieper werden und wachsen und in madurar Glauben. siempre en fe y en obras. Dankeschön für den Heiligen Geist. Gracias por el Espíritu Santo. Wir freuen auf uns, was offenbaren, die Wahrheit von dir. Pedimos que nos reveles la verdad para hoy, Unseren Glauben stärken, fortalecer nuestra unsere Säulen heilen y sanar nuestras almas und uns gesunde, kräftige, glaubende Menschen machen. y hacernos personas sanas y fuertes, Sodass dein vollkommener Willen auf dieser Erde kann in Erfüllung kommen. para que tu voluntad plena se cumpla en esta tierra. In Gott sein Volk sagt Y el pueblo de Dios dice, Amen. amén. In 1. Korinther 13, Vers 1, von Bad 8, ich will hier links ein paar Verse auf einmal lesen. Vamos a estar leyendo 1 Corintios 1. Ich will bloß sagen, dass ich lese die von dir aus der Chinese Bibel, das das Neue Testament ist, weil die Chinese Bibel Übersetzung, der redet weniger von Gott sein und mehr von Leib.
Voy a estar leyendo la nueva versión que hay en Plottich porque habla más de amor que solo ser buenos. De andere Übersetzung wordt übersetzt voor ons plottische lied, wens we bruggen dat woord lief sehr wenig in onze spraak. La otra versión fue traducida para nosotros los Plottiche porque usábamos muy poco la palabra amor. Maar we reden aber van goed zijn. Siempre hablábamos nomás de ser bueno. Dit boek is übersetzt gelijk van Griechisch nu plottisch. Este libro es traducido directamente desde el griego al Plottich. So dit redt veel meer de wie het lief en veel weniger goed zijn. Así que habla mucho más de la palabra amor y menos de ser bueno. Wanneer ik met mensen en met engel tungen reden en heb, niet lief, dan zie ik een scholende messing en een klingende Symbol geworden. Nou, der redet van Sachen, wat we vielleicht nicht mehr weten, wat dan nu alles als erklärt. Habla de cosas Opa. que tal vez decimos, no sabemos exactamente de qué explica. Wanneer er redt van Symbol, dan redt er van de schadelstappe drums. Cuando habla de címbalo, está hablando de los platos. Maar voor ons vormen is dat zeer einfach te verstaan. Para nosotros los agricultores es muy fácil entender. Ving je uit, wanneer het thuis bent, duk die roemen uit, heeft de disten op en kracht uit met een hoemheid aan. Cuando estás en casa, levanta los discos y dale uno con un En er was martillo. een luide geschol hier en de klank, Vas a escuchar un ruido muy fuerte, maar dat was meest wordt uitgescholden en zat weg. pero rápido se desaparece y se fue. Dat is zoals ik zie, Eso es como soy. wanneer ik großartige dingen kon everdeel brengen op deze wereld, waar mensen zich even verwonderen kan, Cuando yo solo puedo sacar y hacer cosas de las cuales las personas se pueden maravillar. maar ik heb niet de leven in me. Yo no tengo el amor. Dan zeg ik, was een school. Solo soy ese sonido. Dat zou hij ons wel zijn. Eso es lo que nos quiere decir. En wanneer ik de profeten goef ha en alle geheimnissen en alle erkenntnis weet, en wanneer ik allen geloven had, zodat ik boven zat, maar niet lief had, dan zie ik niks. Dat is zo interessant, niet zo? Es tan interesante, ¿verdad? Dat ik kon geloven had, Puedo tener una fe boven zat, y mover montaña, maar wanneer ik niet lief in me had, pero si no tengo amor en mí, dan houdt dat niks aan. entonces es para nada. En wanneer ik al mijn haben für einen Armen zum Eten uitteilt en geef mijn Charpahan zum Verbrennen, aber nicht lief ha, dann nutzt mir das nichts. Dat meint, ik wil al mijn Sachen, mijn Kabinettas, mijn Trekters, mijn alles verkaufen, uitteilen für die Armen, zum Wesen, dat ik wil einfach wat Feines te doen haben. Quiere decir que podría vender todas las cosas, camioneta y todo lo que tengo, Ja. venderlo para ayudar a los pobres. En wanneer zegt, mijn Charpa verbrennen, dan meint, mij duimütig hand te stellen en te wezen, ik meen het op ehren zo, ik wil dem Y si zeer dice helpen. pudiera quemar o sacrificar mi cuerpo, quiere decir que me podía humillar y hacerlo tratar de hacerlo con Maar gozo. wanneer het niet uit lief komt, Pero si no viene de amor, helpt dat niet. no sirve. De lief is geduldig. El amor es paciente. Dat wil we behouden. De lief heeft niet geduld. Recordemos, el amor no tiene paciencia. De is. De is vriendelijk. Es bondadoso. En ik wonder waarom we vaak zo treurig zijn. Me pregunto por qué tantas veces estamos tan tristes. Pluderen we ons op plaats uit. Nos chismoseamos unos a otros. De lief iwat niet. De lief pucht zich niet. El amor no es celoso ni fanfarrón. Ze puft zich niet op. No se levanta así nomás. Ze verhält zich niet onanständig. En ze zegt niet dat ze laat zich niet verbeteren. Zij rekent dat bij ze niet toe. Es op plaats de lief dat sterkste geschenk wat ons evers in de hand gegeven is. Al final es el amor la herramienta más fuerte que jamás se nos ha dado en la mano. Ik geloof jou. Yo creo que sí. Wens wer is lief? Porque ¿quién es amor? Dat is God zelfs. Es Dios mismo. Wens God geeft ons een geschenk in de hand voor Porque dit Dios nos leven. entregó una herramienta en la mano. En dit is een sterke geschenk. Y esa es una herramienta fuerte Dat overtreft alles. que sobrepasa todo. Ze freut sich nicht über die Ungerechtigkeit in den 5. Vers, aber sie freut sich über die Wahrheit. Weil wir diese zwei Dinge behalten. Lief freut sich nicht für Unrecht, aber der freut sich für Wahrheit.
Recordemos estas dos cosas. Dice, no se alegra de la injusticia, sino se alegra por la verdad. Der verdraagt alles. ¿Soporta todo? Van wat? ¿De qué? Van de waarheid? ¿De la verdad? No, van de ongerechtigheid. No, de la injusticia. Die gelooft alles Todo lo cree. aan wat? Aan de ongerechtigheid? ¿En qué? En la injusticia. No, aan de waarheid. De la verdad. Die verdraagt het onrechte, die gelooft de waarheid. Soporta lo injusto y cree en la verdad. Zij hoopt alles. En zij duldt alles. Lief laat zich niet verbeteren. El amor no se deja amargar. De lief wat niemals opheert. El amor nunca deja de ser. Den dag wat lief opheert, dat is de dag van God gestorven is. El día que deje de ser amor es el día que muera Dios. Want God heeft geen bestimmten stof. Pero Dios no va a morir. God stoft nicht da. Wenn's wer ewiges Leben hat, kann nicht sterben. Quien tiene vida eterna no puede morir. Wenn's ewiges Leben meint, das ist unstofflich. Porque vida eterna significa que no puede morir. Ewiges Leben ist stärker als Tod. La vida eterna es más fuerte que la muerte. Leben ist stärker als Tod. El amor es más fuerte que la muerte. So wo spreekt wie Leben uit, wanneer wir Leben haben? ¿Cómo expresamos amor si tenemos amor? Okay? Das wird ja dann auch so einfach sein für mich. Ich würde ja dann auch mal kann sehr traurig gegen hier fern. Sería tan fácil para mí, no podría presentarme muy triste aquí. Und dann würde ich vielleicht mal eine sehr traurige Geschichte vertellen zu Ihnen. Y podría contar una historia muy triste para Und zum ustedes. Schluss, dann würde wir alle ganz traurig gehen. Y para el final todos estaríamos muy tristes. Dann würde ich sagen, sieh, du hast keine Life. Y te diría, ve, no tienes amor. Wenn du kijkt, so traurig, der Life sagt, der hat Frieden, ist freundlich. Triste. Y porque el amor dice que tiene gozo, es feliz. Schaf nicht, ist das. No funciona así. Wir haben alle diese Life gekriegt. Todos hemos recibido este amor. Die Frau ist, wo verstehe ich die auszusprechen? La pregunta es, ¿cómo puedo saber expresarla? Wo merke ich diese Life sein? ¿Cómo puedo hacer visible este amor? Das hält mich nicht, wenn ich sage, oh ja, ich war, das alle Jahre kommen, ich war die Wiesen, was der Life schafft. No me sirve de nada decirlo, voy a vencerlo todo porque te voy a mostrar cómo funciona el amor. Vielleicht hat das von dir auch fein geschafft. Tal vez hoy funcionó muy Aber bien ich sage, sieh, ich sehe dich. y vas a decir, te dije, Aber morgen strampel ich über den Kopf. pero mañana te revuelcas. Dann sieht man alles. Dann sagt, hast du überhaupt Life? Ja, du hast Life. Y te preguntas, ¿tienes amor? Das Sí, tienes ist amor. tägliche Practice, wo wir diese Life leben. Es que es una práctica diaria cómo vivimos este amor. Und das will wir uns eine Geschichte sein. Vamos a ver una historia para esto. Nicht eine traurig. Ich habe nicht eine traurige Geschichte gewählt. No una historia triste, no me escogí una historia triste, Eine Kasgeschichte gewählt, das ist eine feine Geschichte. sino una historia de boda, es una historia bonita. Amen, Amen. Die Solteros sein alle einzig. Amen. Los solteros todos dicen adentro, amén. Da wäre ein Lied, das wäre Jakob und seine Familie. Había Nee, una familia no. que se llamaba Jacob y su familia. Isaac. Isaac. Aber in seiner Familie hatten die einen Jakob und einen Isaac. La familia era de Isaac. En su familia tenían Jacob y Esaú. Sie. In dieser Familie lebt sie aus irgendeiner Familie und ja anstatt und sie sagen, du vielleicht. Esta familia vivía como cualquier familia, como tú y yo hoy día. Und hat zwei Jungs. Tenían dos hijos. Diese Familie hat auch von dieser Life. Esta familia también tenía de este amor. Das Papa, der raubt den Gott an, was Life ist. Este papá clamaba al Dios que es amor. Die liet alle beide leben an den lebenden, leibtreulichen Gott. La pareja, los dos vivían en el Dios amoroso. Ab einmal ein Tag, dann kommt er, was mag, dass diese zwei Jungs, der Isaac und der Jakob, sich nicht mehr ganz in Einigkeit stehen. De repente llegó un día donde estos dos hijos, Jacob y Esaú, llegaron a tener algo. Isaac wird brennend da leben, sein Bruder. Esaú estaba muy enojado con su hermano. Und Jakob wird Angst. Jacob tenía miedo Wenn Isaac sagt, ich werde ihm das machen. porque Esaú dijo, lo voy a matar. Und Jakob dachte, das kann auch passieren. Jacob pensó que podría pasar. Und Mama dachte auch so. Mamá también lo pensó. Und Mama hat einen Rut. Mamá tenía un consejo. Ich werde ihn nur meinem Bruder schicken, dass er da in Schutz ist. Lo voy a mandar con mi hermano para que esté bajo Aber protección. Isaac ist vergeten. Hasta que Esaú lo olvide. So, Jakob wird nur sein Tio geschickt. Así que Jacob fue mandado con su tío. Und wenn es heute ankommt, Cuando llega,
wie der Stadt, meine ich, wo die wohnen, ahí en la ciudad donde viven, dann begegnet er durch einen Stab von Menschen, die da unter Schub werden. ahí se encuentra con unas personas que están cuidando las ovejas. Und er sieht da, was bitte gewöhnlich, Él ve algo sobrenatural, fuera de lo normal, dass eine junge Mädel Schub werden. que hay una jovencita ahí. Und ich sagte nun, und ich fand, dass es in der hebräischen Welt sehr was bitte gewöhnlich wird, wenn eine junge Mädel Schub hat. Leí, estudié un poco y era muy fuera de lo normal para los hebreos que haya una jovencita cuidando a las ovejas. Und Jakob fällt das ab. Y Jacob ve esto. Und er kijkt. Él empieza a mirar Und er fragt diese Jungs hier, was meint dort, dass eine Mädel ist, die das Schub werden? y pregunta a estos chicos, ¿qué significa que hay una chica cuidando las ovejas? Und der kommt in dieser Stunde all den Schub trinken. Y que a esta hora está ya regresando con las ovejas. Die Sonne ist noch hoch. El sol sigue arriba. Die sollen ja nach einer Stadt grusen. Todavía tenían que seguir ahí. Und dann vertellen sie anderen. Entonces es- comienza a contar. Der in der Lied er Mädel. Es de tal familia esta chica. Und sie können nur den Baum abdagen, wenn es ist ein rauter Stein, Vino a destapar la poza porque era una piedra muy grande, was einer allein ehrlich gleich pullen kann. que uno solo no podía en realidad. Aber sie mussten ihre Schub alle dicht bringen und einmal abrollen, dass die alle getrunken hatten, dann war er taurollen und dann gehen sie ihre Schub in Pero Hüs geben. tenía que acercar a sus ovejas todos para que cuando una vez que abre la poza, todos tomen para luego So, seguir. diese Mädel, die kam tätig, dass sie wohl wenigstens fertig ist, aber tüß dann stall mich für. Así que imagino que esa chica vino muy temprano porque quería llegar a la casa antes de que oscurezca. Und Jakob, als er hört, dass das sein Tio, seine Tochter, Cuando Jacob escucha que es la hija de su tío und er kijkt so richtig einmal in die Augen, y empieza a mirarle fijamente en los ojos, er wird deep in Love gefallen mit dieser Mädel. había caído profundamente enamorado. Er rannt aus dem Fremden an Arm umarmte und küsste. Él fue como un desconocido, la abrazó y la besó. Es werden zwei mit fremden Sachen fähig. Habían pasado dos cosas un poco extrañas. Dass der Mädel feiert ihre Schub werden wird De que la chica era la que cuidaba las ovejas und dass das Fremde der Mädel Fuß küssen wird. y que este desconocido agarre y la bese ya nomás. Und er gibt sich zu erkennen. Así que él se dio a conocer. Und ich würde mich nicht wundern über diese Mädel, ich würde nicht wollen beschuldigen. Sie ran alles, was sie können, höchstens vertellen, ein paar Wort, alles ongehen, ja, besteht bei der Schub. No me sorprendería que esta chica agarró y corrió a todo dar para contarle a su papá lo que pasó. Und Papa wird deib ungerecht, er kam nach dem Stab und sie lauten den vernünftigen Goss an, was so viel Leib war. Y papá estaba muy conmovido y vino al Chaco a invitarle a ese But que tenía tanto amor. this Jung, this Jakob, ein Teil Leib, was er hat für diese Mädel, und dass er, was hier gekommen wäre, Pero este amor que tenía este joven que le había hecho llegar hasta ahí, das möchte, dass er den Stein selbst könnte wieder rollen und der Schub zu trinken. hizo que él solito podía sacar la piedra y darle de beber a todas las ovejas. Das will sein, dass dieser Leib der Dreifache für die doppelte Kraft. Quiere decir que este amor le motivó por el doble. Und ich stelle mir so vor, Yo dass imagino der Theo für Jakob, der dachte, mein Souverinus ist ein sehr starker. que el tío de Jacob pensó, mi sobrino es muy fuerte. Und wahrscheinlich hat er mir also gedacht, nein, mein Tag war mit so einem starker befrieren, dann war ich den Stein bis am selbst wieder roll mit dem Taub. Brück, wenn ich lernen, was der andere kommt. Y probablemente pensó, si un día me caso con este, ya no voy a tener que buscar ayuda y juntos vamos a sacar la piedra. Jakob wird nu bei seinem Theo vor einem Monat gewasst aus dem Jas. Ahora Jacob había estado con su tío por un mes como visitante. Und dann sagt der Papa für die Familie durch, sein Theo sagt, das ist nicht gut, dass du hier lang schaffen das für mich für nichts. Entonces el papá, el tío de Jacob, dice, no es bueno que estés trabajando por nada, gratis. Sei mir mal, wofür wir auf dem Planeten abschreiben wollen, was den Zwilde für den Monat wird sein. ¿Qué podemos poner en la planilla por tu sueldo? Sagt Jakob. No, dice. Kein Planeten, kein Zwilde. Ni un sueldo, ni una planilla aquí. Ich will dein Mial, Quiero a esa chica, dein wird der Schub werden. esa la que está cuidando Und las ich war ovejas. 7 Jahre für dich schaffen, wenn ich mit dir lasse. Voy a trabajar 7 años para ti si me la dejas. Und da wird Versprechen gemerkt den Tag. Así que se hizo un compromiso ahí ese día. Und da ist ein Vers in der Bibel. Y hay un verso sobre In eso. 1. Mose 29, Vers 20. Génesis, capítulo 29, 29, 20.
verso 20. Zei dan blijft Jacob door, die 7 door. Dat hij kon Rahel vrien. Amtime die tijd nur een paar deel ver, wils hij er zo goed weer. My goodness. Dat is wat life kon doen in ons. Es lo que el amor causa. Maar we willen zeggen dat hij had deze life niet gehad. Digamos que él no tenía ese amor. Dan wordt het zijn nog 50 jaar ver gekomen. Le hubiera parecido 50 años. Maar deze life, die merkt dat plus een paar deel feilen deed. Pero este amor hizo que él sintiera que se sienta como unos pocos En hij días. had 7 jaar geschaft. Voor deze maken we ja. Había trabajado 7 años para esa chica hermosa. Maar daar heeft het bij ons gewoon dat fijne ding, wat dan schließlich mal aus dem Verschieden kommt, wo du dich so gefreut hast. Und du hast gedacht, das wird nu auch mal fein alles schaffen. ¿Te ha pasado alguna vez que esa cosa que tanto esperabas y tanto estabas desesperado que pase y que funcione bien? Und dann auf einmal, Y de repente dann fällt alles apart. todo se descompone. Habt ihr uns so gegangen? ¿Te pasó así? Sie, mir haft das auch so gegangen. A mí también. Und dann weiß ich nicht, was in der Welt geht hier fair. Y uno no sabe qué en el mundo pasa aquí. Aber Jakob denkt, das auch ist dort. Pero a Jacob también le pasó eso. Dann dürfen sie Chaos uitreiten. Entonces hicieron su boda. Und dann dürfen sie sehr Fass haben. Sehr Fiesta machen. Hicieron fiesta a todo dar. Und dann braucht Pa die strome Brut in sein Zelt. Entonces papá trajo esa novia hermosa a su... Und morgens, wenn sie abwirkt, Cuando se despierta en la mañana, dann fängt er uit dat wir, die schmecken mir alle Reste. se dio cuenta que era la hermana de esa hermosa chica. Und das schmecken jung mit der Leib, die wird apart gefallen. Y este hermoso joven, con el amor, se había descompuesto. Nee, dat heeft een korte strijd met zijn schwiegervader. Se hizo una discusión con su suegro. Und dann merken sie das klar. Nach einmal 7 Jahren, dann kriegst du der andere auch. Entonces hicieron un trato, otros 7 años y también te doy la otra. Und der Leib, was in das Jakob wird, der merkt in der andere 7 Jahre auch geschafft. Y este amor que estaba en este Jacob le hizo trabajar otros 7 Und wir fingen nicht, dass einmal in der Bibel geschrieben ist, dass er einen einzigen Tag gegrünzt hat, über all die Schwere, die was er schaffen hat. Y no encontramos una sola vez en la Biblia de que todos esos días renegó. Wenn es der Leib übertrifft, diese Schmererie. Porque el amor sobrepasó todo ese engaño. So, nu is mijn vraag. Ahora mi pregunta es, Wo wies du der Leib, was in uns ist? ¿cómo expresamos tú y yo el amor que está dentro de nosotros? Wenn wir uns wollen befreien, Si nosotros nos queremos casar, dann haben wir für diese Anstellung in uns. tenemos esta actitud en nosotros. Ich war die Verlebenszeit schafft ich merken. Te voy a hacer feliz por el resto de la vida. Aber dann, bald, wenn wir uns befreit haben, dann fingen wir ut, dort ist gleich meine Abgabe. Pero luego de casarnos, de repente nos damos cuenta, esa no es mi tarea. Dort ist auch gleich in mein Angebot. Y no fue puesto en mí de hacer eso. Du hast so was in mir Bahn, Hay algo en mí dort kann verursachen, que puede causar dem Partner Verlebenszeit schafft ich zu sein. de serle feliz a la pareja. Aber ich sind ab die Entscheidung gekommen, Pero yo he llegado a la conclusión, dass ich mit ihr, der schafft ja morgen sein Namen befreien. pero primero yo tengo que ser ese hombre feliz y luego casar. Wenn ich der schafft ja morgen sie, Cuando yo ya soy el hombre feliz, und dann mich befreien da, entonces casarme, dann kann ich der Leib aussprechen, was in mir ist. entonces puedo expresar el amor que hay en mí. Und dort kann es alle abstarten. Y eso puede empezarlo todo. Oder, gut onderweg. Ik wil zeggen, ik wil mij befreien Digo, me voy a casar en die vreugde wordt mij schaftig meer. y esa chica, esa mujer me va a hacer feliz a mí. Weet je ook wat? ¿Sabes qué? God heeft de vreugde gemerkt dat al. No fue creada la Daar mujer heeft dat para ook eso. wel neergebeukt dat al. No puso eso en ella. Maar daar heeft door een leven aangeboden. Pero él Aangeboden. puso un amor dentro de ella Wat mij wat veroorzaken schaftig te que zijn. me va a causar ser feliz. Maar, Pero wanneer ik een persoon gevangen heb, si yo he encontrado una persona woon een karakter ik gleich. con un carácter que yo amo En met wanneer ik me goed te lenken, y con la cual yo puedo dan andar, heb ik den weg waar ik kon mijn leven uitspreken. entonces yo tengo la manera de cómo yo puedo expresar mi amor. En dan scheelt dat handree. Entonces se va y de Dan is dat zoals een avenida, niet zo? Entonces como una avenida, Niet zoals een calle. no solo Zeg, una calle. een calle, dat is gezien wat een zijn heeft met een veil, wat pas eines was gewesen Una net. calle tiene
ese letrero que dice solo una vía. Dat wil je mal in Santa Cruz gezien, niet zo? Lo habrán visto en Santa Cruz. Sí, dat is dan een calle. Esa es una calle. Maar wanneer dat een avenida is, Pero cuando es una avenida, dan is het dat de handvat ook treffert. es ida y vuelta. God heeft deze dingen dort geschaffen. Dios hizo estas cosas así. Die Gemeinschaft zwischen uns und dem himmlischen Vater, La comunicación entre nosotros y el Padre Celestial die zijn gemerkt dat die zal naar avenida gaan. Dat het fueron bad creadas is. para que vayan siempre en una avenida. Die Gemeinschaft zwischen Ehepartners, die zal immer aus einer avenida sein. La comunicación entre la pareja debe ser siempre como una avenida. Dat is wat Jacob zo zei ombaten, dat aan deze schmukke mij. Eso es lo que tanto le pegó a Jacob de esa chica hermosa. Hij kon Rahel einfach van harten leven. Él amaba de corazón a Raquel. En Rahel leeft aan. Y Raquel, Nou ja. Nu willen we naar een andere geschichte kijken, vemos otra historia wat een beetje dieper gaat als wanneer we ons verliefden. que va un poquito más allá de solo enamorarnos. In Johannes, in 2. Johannes, also, no, dat is niet 2. Johannes, dat is 1. Johannes, Kapitel 4, Vers 9. En 1 de Juan, capítulo 4, verso 9. Wir wollen von 1. Johannes 4, von 9 bis 12 lesen. Vamos a leer del 4 hasta el 12. Nee, ich glaube 4 von Vers 9 bis 12. Perdón, el capítulo 4 del verso 9 hasta el 12. Du sagst, das ist das. Y dice así. Gott weiß uns, wo Gott uns will. Wenn ihr morgen dann, dass diese Übersetzung, der redet hier von Gott sein. So, ich war immer gut, das ist eine andere Übersetzung. In der Königsbibel, die sagt, dooraan als Gott seine Liebe zu uns offenbar geworden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt geschickt hat, dort wieder am Leben soll. So, das ist eine frische Geschichte, Es una nueva historia. wo Gott im Himmel das tut mit mir und die. Como hizo el Padre Celestial contigo y conmigo. So, eine andere Weise, ein Beispiel gesagt, Puesto en ejemplo de otra forma, Gott spielt mit mir und die, dasselbe auf, was Jakob tut mit Rahel. Dios hizo contigo y conmigo lo mismo que Jacob hizo con Raquel. Gott schickt seinen Sohn in diese Erde, Dios mandó a su hijo a esta tierra den mir und die das sein, para decirnos a ti y dass a mí er auf uns lebt. de que Él nos ama. Aber dann wir das können verstehen, wo er uns leben tut. Pero para que pudiéramos comprender cómo nos ama, Dann lebt er hier für 3 Jahre auf dieser Erde, physisch, das ist eigentlich von der da. vivió físicamente por 3 años Und er weiß uns, y nos mostró durch den täglichen Gang und den Umgang mit uns Menschen. con el diario vivir en el trato que tenía Und dann zum Schluss an den Kreuz. y al final en la cruz. Da sagt er, das ist, was das meint. Dijo, esto es lo que significa. Weißt du, was das Kreuz meint für mich und die? ¿Sabes lo que significa la cruz para ti y para mí? Wenn er du Gott auch von dir wollen, Frauen, gib uns noch mehr von dort. Si tú y yo hoy le queremos seguir pidiendo a Dios, danos más de eso, Das meint, dass wir Vater nicht der Himmel soll bankrott gehen. quiere decir que queremos que el cielo quede bancarrota. Der Himmel hat den ersten Preis geteilt für mich und für die, was der ever erfordern kann. El cielo pagó el precio más alto que pudo jamás Du experimentar. hast nicht mehr zu fordern für No dort, hay was Gott nada uns más weiß nicht. para Gott pedir. weiß uns in der vollen Mut, wo Gott uns. Dios nos mostró en una medida plena, completa de cuánto nos amó. Und ich will von dir versuchen, so honesto zu sein mit mir und die, was Quiero ich intentar verstehe. hoy día ser tan honesto como sea posible para entender esto. Auch mit mir selbst. Conmigo también. Die Stimme, die hinkommt in uns, Esa voz ahí atrás de nosotros was uns oft blockt. que nos bloquea. Weil die Dinge, was du in uns Leben anging, Porque esas cosas que pasaron ahí en nuestra vida, und die Herausforderung, was wir begehen, esos desafíos con los que nos encontramos, die Dinge, was uns tief im Hart sehr weiter. esas cosas que nos duelen tanto, nos dolieron tanto en el corazón. Vielleicht sind das die, wo wir das wenigste Lust haben zu reden von dir von. Vielleicht sind das die, wo wir von dir nicht wollen von reden. Tal vez son cosas de las que no queremos hablar hoy. Was wir vielleicht alweer bei Jahren haben verstärken. Tief durchbeten. Tal vez fueron escondidas por muchos años. Die blocken mir und die auf von der scheine Lieftulie, wie es hier was vom Himmel an uns schaut.
Nos bloquearon de escuchar esa melodía que llegaba del cielo. Vi kan dat nicht vernehmen. No podíamos comprender Die Wunden, die Weide. las cicatrices. Wir machen die Tausch tun. Tenemos que reconocerlos. Wir machen die Luten heil. Tenemos que dejarlos sanar Denn dat Gott seine Leib voll Impact kriegt in uns. para que el amor de Dios llegue a tener el impacto completo. Das sind hohe Plagen in uns Ben. Hay manchas grandes en nosotros Was der Herr will abwägen. que el Señor quiere remojar. Wir lesen hier, das Leib, das nicht nutrig, Leímos que el amor no das nicht Rinkor no hält. guarda rencor. Der Leib, der verträgt alles. El amor lo soporta todo. So, Así que ich bin von dir nicht gekommen, zu den Fingerwiesen, no vine hoy a apuntarte el dedo zu die beschuldigen. o culparte. Ich will dir bloß sagen, Solo quiero decirte, wenn du einer von dir bist, si tú eres uno de ellos was du hohe Plagen im Hort hast, que tiene manchas duras en el corazón, dann bist du bloß einer von uns. entonces solo eres uno de nosotros. Wenn du bist da, was sei die Betäschung gegangen hat, Si tú eres el que pasó por circunstancias muy duras, was du gekommen hast, kann ganz von heilen, que nunca pudiste ser sanado completamente, du hast bloß nicht gewiss, wo du diese Leib entsprechen kannst. solo no supiste cómo expresar este amor. Dann will ich dir sagen, Quiero decirte, du hast noch nicht kaputt. no hay nada fregado. Steh ab und practice einmal mehr. Levántate y expresa y practica. Diese Leib war tägliche Practice. Ese amor se practica diariamente. Dann ist das für uns wichtig, dass wir ein Stützchen stellen Entonces es necesario que detengamos un ratito in den himmlischen Führer der Wellen loten ans Hort zu kicken. y permitirle al Padre Celestial que Él observe nuestro corazón. Das tauschst du für ihn. Reconocerlo ante Él. Das tut mir weh. Eso duele. Hat eine Erfahrung auf einen von unseren Retiros. Yo tenía una experiencia en uno de nuestros retiros. Und sicherlich, ich gleich nicht Menschen sehr traurig zu merken, aber das sind so Momente, wo dann uns Leben nicht ewig kann, wir machen das tauschst du. Das sind traurige Zeiten manchmal. No me gusta poner triste a las personas, pero hay cosas que tenemos que reconocer en la vida. Hier wird eine Person, Había una persona aquí, die hat Verwundungen im Hort. tenía cicatrices en el corazón. Und wir dealten mit ihm. Wir handeln mit ihm. Tratamos con él Und ich sage, dass das Mann, der wird oprechtig und spricht sich aus, wo war ihm das? Yo vi que este hombre era sincero y expresó cuánto le dolía. Und es holen sich gegenüber Sachen zwischen Personen. Se trata de cosas entre personas. Das Mann, der spricht sich aus, wo war ihm das? Und ich sage, dass seine Weide wird mehr aus, was er verdreht hat. Este hombre expresó su dolor y vi que este dolor que él cargaba era más de lo que él podía soportar. So ich sage, ich will dir die Freiheit geben, Yo le dije, te doy la libertad, el permiso, dass du kannst sagen, wo war dir das wirklich dein? de que tú puedes decir cuánto realmente te dolía. Wir wären da dicht bei den großen Baum, du besiehst. Estábamos cerca de un árbol gigante. Und ich brauche ihm da mehr eine halbe Teilen. Le traje unos ladrillos. Und ich sage, zeil den Baum trag, so viel als was du kannst, dass du den Druck aus die Rück kriegst. Und reichen die auf so aus, was der Band will. Le dije que tirara contra ese árbol todo lo que podía para vengarse de ese dolor que tenía. Und ich habe wenig mal gesehen, dass ein Mensch kann so sehr klettern, als der Mensch steht. Pocas veces he visto que alguien podía tirar tan fuerte como lo hizo ese hombre. Der Wind, der gült an die Teilen. El viento huía Und de der Baum ellos, hat Platten. y el árbol tenía manchas. Aber das wird nicht im Aufwesen, was da wir können sein. Pero no era para hacer un show de cuánto But- rabia podía tener. Er muss wissen, wo deep seine Weide auch in sich will. Pero él tenía que mostrar cuánto dolor él cargaba. Wenn er die Teilen schwach geklettert hat, Cuando había tirado todos los ladrillos, dann braucht er taub und dann wird das alle an einem Kreuz bringen quebrantó y lo llevamos todo a la cruz. und dann kriegt er die Heilung. Y llegó la sanidad. Und dann kann er anfangen, mit Gottes Leib zu schaffen. Y entonces pudo empezar a aceptar el amor de Dios. Wenn du was hast,
dat die zal sehr jong al sehr oud loten, Si tú quieres que de muy joven te veas muy viejo, dan du eens wat zeggen wat die zijn merkt even, dan is sehr sorry. entonces búscate una Ja. preocupación grande y empieza a preocuparte mucho. En ik ben entschieden, du wirst al dingen vinden in dein leven. Y estoy seguro que sí lo vas a encontrar en la vida. En wanneer niet, dan komt ze aan, maar ik die gaat hem omkniepen, dat het zeer weit is, en dan hast du een uzak, dan kost even zorgen, wo du dat was stonder, en was strachtig met mij. Y si no, acércate para que te pellizque bien fuerte en el brazo y vas a tener una razón de pensar cómo vas a hacer para Dan is vengarte. zeer zorgen. Eso alle es tijd. preocupar mucho todo el En tiempo. dan wordt die bij jong al zeer oud lopen. Y entonces de muy joven te vas a ver muy En bien. dat andere ding is, wanneer du was einfach gaan dat zal zeer een vrome duimütig lopen voor die. Y otra cosa es que si tú quieres que se vea muy humillado contigo, Dan moet irgendwem zeggen wat hij wel niet heeft behandeld, wat ook al een uzak heeft, wat hij heeft dan behandeld. busca a alguien que no te ha tratado bien Dan doet hij hem bloos niet vergeven. y no le perdones. Den bloß einfach Material und klein und wo die Hand fast. Wenn du in Santa Cruz fährst, dann nimm den Mat in den Hort, dann oh ja, der. Solo cárgalo donde sea que tú vayas. Si vas a Santa Cruz, llévalo en tu corazón Ja. y enójate con él. Und wenn du jetzt ein Acai abbeten, dann beim Acai essen, dann das an den denken, und dann, oh ja, stimmt, muss ich shit über den. Cuando comes un azaí, mientras comes, piensa en él y sigue con el enojo. Wenn du Martine Mummt die Top schlupen jetzt, dann hat er nur im Bad besiegt, und dann, oh ja, die shit über den. Y si duermes con tu esposa, llévalo ahí en tu mente y date el enojo. Dann wird die Hüt ganz junkel, ganz grüß, ganz frecklich. Entonces tu piel se va a ver muy viejo de muy joven. Aber wenn wir wollen aussprechen, wo Leute in uns schaffen können, wo stark Leute ist, Pero cuando queremos expresar cuán fuerte es el amor en nosotros, dann das es diese Früchte getan hat. entonces hazlo como esta mujer lo hizo. Das ein Spaß, was diese Frühlings den Bach ganz gemütlich, dass sie gewarnt ist. Esta cierta mañana esta mujer va por el camino como está acostumbrado. Und hier ist einer, Y hay uno der hat sich verurteilt von der dummlich zu sein, und der sieht sich, wo er kann dummlich sein. que dijo, hoy voy a buscar a ver cómo puedo ser malo. So, er fährt am Stuhl und kauft sich durch einen großen Kühnhuhn, die Schlachter, der wird 9 Kilo schwer. Se va a la tienda, al almacén y se compra un pavo y tenía 9 kilos. Und der wird angefroren, der wird steinhart. Estaba congelado. Und er jagt auch ab der Route. Er jagt auch längs der Route, dasselbe, wo diese Frucht hat. Y va él también por la ruta, en la misma ruta donde va la mujer. Met mag al die fort, die hat al zijn traffic, hij holt uit en klittert tussen 9 kilo's Kühn zum Fenster uit en die samt über diese Früh in dem Windschild an. Y ahí en pleno tráfico, cuando llega justo delante, agarra su pavo y lo tira por la ventana. En die vliegt tegen Windschild en die slaat die Früh aan de knakkers om kop, maar ze rennen alle kapot. Y llega justo al parabrisas en su auto de esta mujer y la destruye. En ze wird voor 2 weken niet bij Besannung. Por 2 semanas estaba inconsciente. En moest ik een operation met een ganzen kop patchen. Tenía que hacer operaciones en su cabeza. Naja, de politie had Jan ook best wat gevonden. Bueno, la policía lo había encontrado al otro En die had hem al vastgenomen. En wenn ze vroeg klaar werd, dan werd hem op een gerechtsplaats gebracht, dat zij zich dan uitspreken kunnen demjenigen. lo habían tomado preso y cuando la mujer estaba ya consciente, todo el caso fue llevado a juicio. En het eerste wat ze deed, ze ging naar deze murder. Lo primero que hizo fue ir a este asesino. En dan zegt ze tegen weet je wat, Le dice, ¿sabes qué? mijn entscheidung voor die is, ik vergeef die hier nu van jou. Mi decisión para ti es, te perdono aquí, ahorita. Geen schuld meer uitwassen, meen die. No hay una deuda entre tú y yo. Het vergeeft. Está perdonado. En de juez, de rechter, de abogado, en de schuldner, wat die werden alle durcheinander. El juez, este culpable, todos estaban confundidos. Nu her, dan denken ze den schuldnervrouw wat dat voor hem gedaan had. Después van y le preguntan al culpable, ¿qué causó esto en ti? Dan zegt hij, mijn leven verandert rein ganz. Voor dat woord wat ik kreeg. Mi vida entera cambió enteramente por la palabra que recibí ahí. Hij had mij im leven tuimel duidelijk gekregen dat een mens dan kon over mul brengen. Ik vergeef die. No podía imaginarme jamás en la vida de que alguien podía sacarlo de su boca, te perdono. En ze ging deze vrouw en waar zijn we op deze besluit gekomen dat ze dat zo had willen. Luego van a la señora y le preguntan, ¿cómo llegaste a esa conclusión de hacer eso? Deze vrouw zei, ik wil niet 1 minuut in mijn leven voorzien
meine Familie und mein Leben voll uit te leven wat God mir geschenkt hat, Dice, no wenn es quería den asesino. perder ni un minuto de vivir plenamente mi familia por aquel asesino. Seht ihr das nicht gut, was er getan hat? No lo tachó lo que hizo, Weil sie verkauft in denselben Platz. pero le perdonó ahí mismo. Weil sie wohl nicht aufgeblockt sein mit ihr Leben für die Zukunft. Porque no quería estar bloqueada para su futuro. Meine und deine Zukunft ist auch keiner Beine gewesen. Mi futuro y en tu futuro nadie jamás estuvo. Keiner hat der angeschwingt. Nadie la ungió. Wenn die was gerissen, das muss dann nicht wieder selbst werden gerissen werden. Nadie la manchó, perdón. Y si fuera manchado es porque alguien lo hizo. Meine und deine Zukunft ist mit offenen Arms und erwartet, dass wir wollen Leben sprechen. Nuestro futuro está con los brazos abiertos esperando que expresemos amor. Diese Leute von dieser Frau, Este amor de esta señora der ändert den Mörder sein Leben. cambió la vida del asesino Und der hindert die nicht eine Minute länger in ihr Leben. y no le perjudicó ni un minuto en su vida. Das ist, was Leben tut in uns Leben. Eso es lo que hace el amor en nuestra vida. Das ist, was der Leben ja Gott tun will durch mich und Eso dich. es lo que quiere hacer el Dios vivo en nosotros, a través de nosotros. So, wenn alle Mann rum die, so verkämpft aus der Hasten die Pflege Entonces, auf den si schlimmsten Platz. todo alrededor parece que te odian y te atacan en lo peor, An den schlimmsten war ich gedacht, de la peor manera posible. ich weiß, das ist gleich so, Yo sé que no es así, aber wenn wir mal so denken, pero pensémoslo así. dann hast du noch eine Utwahl. Tienes todavía una decisión. Dann lebe dich selbst. Ámate a ti mismo. Anerkann dich selbst. Reconócete a ti mismo. Gleich dich. Ámate. Weet wie man, was auch du kommst, dass der Leben für uns selbst auch impackt. Porque tenemos que llegar ahí donde el amor también toma impacto en nosotros. Amen. Amén. Und wir können nicht erfordern, No podemos esperar dass irgendwas von der Vergangenheit uns die Zukunft aufblockt. de que algo del pasado bloquea nuestro futuro. Willst du, das darf dir noch mal sagen, Porque pasa dass sie noch mal so eine schmucke Bilder malen dann beim Kreuz, nicht so? que hacen esos dibujos bonitos de la cruz. Ich glaube, wir wollen mal so sein. Und dann kommt er mit den großen Pengel los, ab seinen Regen, und kann für Leben allmäßig mehr gut und Que das alguien Mensch. viene con un montón de cosas, vidrio ahí de carga en su espalda. Wenn er bei dem Kreuz kommt, Y cuando llega a la cruz, dann knallt er sich auch dool und dann bekannt er das für Gott. se arrodilla fácil y reconoce. Und fragt er eine Vergebung dafür. Y pide perdón. Und Gott vergibt ihm auch treuhärtig. Y Dios le perdona fielmente. Und dann dreht er um, dann geht er wieder mit den Pengel Y auf. entonces se da la vuelta y sigue cargando. Und dann die nächste Nacht kommt der Dreh. Y el siguiente día vuelve. Dann sagt er, das ist noch einmal so schwer. Y dice, es tan difícil todavía. Kannst du mir das vergeben? ¿Me lo puedes perdonar? Und dann geht er nochmal. Y entonces Und dann kommt der wahre Dreh. y vuelve otra vez. Was weiß ich was? ¿Y sabes qué? Das Geheimnis ist nicht bloß vergeben. El secreto no es solo ser perdonado. Wir müssen nach Lehr das loslassen. Tenemos que aprender a soltar. Den Tag, wann wir den Pengel aufnehmen, leihen in dem Kreuz haben, El día que sagen, sacamos la carga y la ponemos en la cruz, das ist, was diese Frau tut. es lo que hizo esta Die mujer. verkauft und die redet das los. Perdonó y lo soltó. Und die war sich dahin und die ging Se leftig. limpió las manos y Die hat siguió. keine Lust mehr mit Ya sich. no tenía carga alguna. Die will keine Zeit in der Zukunft versehen, wenn es ein Mörder. No quería perder el tiempo de su futuro por el asesino. Die Sachen, Esas cosas, die ungerechte Sachen, was in uns Leben sind, die passiert, esas cosas injustas que pasaron en nuestra vida, die wollen wir hier von dir nicht helfen. no vamos a, Die wollen wir hier nicht santifizieren. no las vamos a santificar hoy día aquí, Die wollen wir durchdrehen, wo da hier. pero las vamos a llevar ahí donde pertenecen. Und die Sachen, was wir brauchen für uns Leben, Y esas cosas que necesitamos para nuestra vida, wo wir uns abpicken von dem Baum von dem ewigen Leben, las was vamos Jesus a ist. recoger del árbol de la vida eterna. Amen. Amén. Okay. Ja. So. Jesus, Jesús der ging da Kreuz und betult an die Schuld. fue ahí a la cruz a pagar nuestra deuda. Und er sagt, dass die Gedanken und diese Register von unseren Sünden wird bemerkt, wo am liebsten als geopfert wird, wo endlich keiner jetzt fest. Y dice que nuestra lista fue registrado ahí en lo profundo donde nadie va a pescar. Der tiende Vers in 1. Johannes 4, da sagt es das. Daran besteht der Leib. Nicht, dass wir Gott geläuft haben, aber dass er uns Leib hat, in seinen Sehen geschickt hat, aus der Versöhnung für unsere Sünden. So,
Jesus hat unsere Sünden alle vergeben. Jesús ha perdonado todos nuestros pecados. Alles, was wir brauchen, ist gewoon toestoen dat ik zien Sünder en ik brauche diese vergeben. Todo lo que necesitamos hacer es reconocer, soy pecador y necesito En hij neemt de on. y decir, recibo. Dan zegt hij, Geliefde, wanneer God ons zo geliefd heeft, zullen we ons ook uren onderleven. In de andere schrift steht, zegt dat, wanneer ik zei, ik lief Jezus, En otro lado dice, si yo digo que amo a Jesús, maar ik kon die niet lieden, pero no te soporto a ti, dan zie ik een lener. entonces soy un mentiroso. Zegt dat de lief wat ik van God heb, wat ik tussen mij en God practice, dat speelt zich tussen mij en die uit. Dice, el amor que yo tengo de Dios en mí, eso se refleja entre nosotros. Keiner heeft God jemals gezegd, wanneer we ons uren onderleven, dan blijft God in ons. En zijn leven is volkomen geworden in ons. Zijn we volkomen geworden? No. ¿Hemos sido nosotros perfectos? God zijn leven is volkomen ongekomen in ons. No, el amor de Dios ha llegado perfectamente en nosotros. En die vangen we aan te practice. Y esa empezamos a practicar. En je dollar we verstaan deze leven uit te Y spreken. mientras más sabemos expresar ese amor, Je klarer je dat in mijn leven te zijn dat we God gaan. más claro se ve en nuestra vida de que conocemos a Dios. Zo, ik heb je van jou gezegd wat ver te mal. Les he tratado de dibujar algo hoy. En het blijft niet dat ik dacht dat het leicht werd. Y no creas que yo pensé que era Voor fácil. mij is het niet. Para mí no es. En ik geloof wat voor die ook niet zijn. Y creo que para ti tampoco. Maar ik wil die nog een nodig zijn, ja, weer afsluiten. Pero te quiero dar una noticia más antes de terminar. In 1. Johannes kapitel 4, vers 21, da sagt es dit. En dit gebod habe ich von ihm, dat wer Gott leeft, soll ook zijn broeder leven. So, dat kan we niet uitsteken, dat moet we aannemen. No podemos escapar, lo tenemos que aceptar. Dat braucht eine Übung. Eso necesita de una práctica. Wir haben meist nicht genug Kraft, so Menschen zu leben. Casi no tenemos las fuerzas para amar a algunas personas, Aber das ist möglich. pero es posible. Du brauchst dir nicht immer all dein Leben angeben für alles, No tienes que siempre entregar toda tu vida, aber du kannst ihm leben. pero le puedes amar. In Römer Kapitel 8 von 35, 39, Römer 8, 35, 39, Romanos 8, da sagt, 35. wer wird uns scheiden von Jesus seine Leib? Soll es Trieb sein? Das ist ein hübsches Wort, nicht so? Ein Sufrimiento, wie das auf Spanisch vielleicht sein? Oder Angst? Oder Verfolgung? Oder Hungersnot? Oder Blutsigkeit? Wer von denen versteht das Wort Blutsigkeit? Das verstehen was die Deutschländer nicht so? Da meint nicht sein. Oder Gefahr. Ich jagt den Trailer oder so langsam fort, busig vorbei und dreht mäßig wieder den anderen näjagt. Das ist eine große Gefahr. Soll uns dort scheiden für, oder ich sage, das war eine große Gefahr. Sonst wäre weit was. Vielleicht fast nach Jerusalem für eine Tour in dieser Zeit, in der Hamas, da haben die erschossen, die hier steht eigentlich zusammen, als Kopf, sie denken, dass er nicht geschoten kriegt. Das ist eine Gefahr. Soll uns dort scheiden von Gott seiner Leib? No. Hablamos de peligro si de repente vas a Jerusalén y escuchas las balas que van de un lado a otro. ¿Será que eso nos debería separar del amor de Dios? No. Oder soll das Schwert? ¿O la espada? No. No. Du hast nichts abgetan in der ganzen Schöpfung, was Leib übertrifft. No hay nada que mencionar de toda la creación que separa el amor. Uns als Geschirr angehängt, so was ist Leib, Nos fue entregado herramientas tales como el amor, Glauben, fe, und die haben all einen Zirkel von Sachen rum sich. y ellos solos tienen todo un círculo de cosas alrededor. Leib, Amor die haben all das in sich, was der Jesus Gottes hat. tiene todo lo que tiene el Espíritu de Das Dios. ist Friede, Geduld, Freundlichkeit, Gottgesandt und Selbstbeherrschung. Todos esos frutos del Espíritu. Und Glauben Y la fe darf nachfolgen. tiene consecuencias. Bäume versagen, Kranke gesund merken, Krepels gehen, De hacer mover montañas, de sanar enfermos, Dödjob werden, resucitar muertos, Sünder gerat worden, que los pecadores sean sanos Menschenhorten verändern, y cambiar corazones humanos, Säulen heilen, de sanar almas,
Dat is wat geloven kan doen met leven. Eso es lo que puede ser la fe con el Maar amor. wanneer we leven en geloven hebben, Pero cuando agarramos el amor y la fe, dan zijn we de sterkste. somos los más En fuertes. doorheen heeft God niet angst voor de duivel. Y por eso Dios no le tiene miedo al diablo. Want hij weet hoe sterk ik en du zijn. Porque Él sabe cuán fuertes somos tú y yo. Nicht hoch, nicht tief. En keine andere Kreatur kann uns scheiden von Gott seine Liebe. Die in Christus Jesus ist, unser Herr. Ich leg das. Me gusta. Und wenn der in Christus ist, Si está en Cristo, dann brauche ich nicht abpassen, dass irgendwer was stiehlt. no debo cuidar de que alguien lo va a robar. Wenn ich habe den König über alle Königs. Porque yo tengo el rey sobre todos los reyes. Und der ist in mir. Y Él está en mí. Sagt sie, der Stärkste. Así que yo soy más fuerte. Du hast nichts auf dieser Welt, was stärker ist als ich. No hay nada en este mundo que es más fuerte que yo. Solange als ich mit Jesus bin. Mientras yo voy con Du Jesús. hast nichts auf dieser Welt, was dich kann kaputt machen. No hay nada en este mundo que a ti te puede destruir. Oder was mir und dich kann treffen von freundlich sein. O que nos puede detener de ser alegres. Solange als wir üben mit Jesus tun. Mientras practicamos Du hast- juntamente con Jesús. Keiner Gott mag uns. No hay nadie bueno entre nosotros. Bitte all die, die mit Jesus gehen. Excepto los que van con Jesús. Wenn wir Liebe haben, Si tenemos amor, dann übertrafen wir alles. entonces vencemos todo. Und dafür werden wir einen Fanklatsch geben. Para eso le vamos a dar un aplauso. Amen. Lass aufschlücken. Das Singteam, was ich lassen kommen, dem Leid singen. 2. Timotheus 1, Vers 7. Segunda de Timoteos 1:7. Wils, Gott hat uns nicht den Jes von Ferch gegeben, weil den hat er ab, wenn wir allmählich geboren mit dem, nicht so? Lo menciona porque casi habíamos nacido con él, ¿verdad? Von jung ab an wie Ferch. Desde chiquito conocemos el temor Und ein oder andere Weg. de una u otra forma. Aber der hat uns doch was gegeben. Pero sí nos ha dado algo. Der hat den Jes von Kraft, der hat den Jes von Leib, das ist eigentlich dasselbe Jes. Es el mismo espíritu, el espíritu de poder darf- y de amor Den Jes von Selbstbeherrschung. y de dominio propio. Kraft Fuerza. bewegen wir mit Glauben. Muévete por fe. Leib, Amor. mit dort bewegen wir Vergebnis und Heilung. Removemos el perdón y sanidad. Selbstbeherrschung. Dominio propio. Da bewegen wir an, dass wir nicht bis ran dort, was wir denken, Movemos, no solo corremos lo que pensamos, aber dann dort, was der Vater sagt. sino por lo que el Padre dice. So, das ist uns geschehen. Esa es nuestra Weil wir herramienta. abstehen und weil Vamos wir a Gott ponernos de danken. pie. Lieber Gott, wir danken dir, dass du bist so gut. Padre Celestial, te damos gracias porque estás Wir aquí. freuen uns in Jesus, wenn wir sind der Stärkste. Nos gozamos en Jesús porque somos los más fuertes. Und wir prophezeien in Leib, Profetizamos en amor dass wir wollen geheilt. de que somos sanos Und wir sind stark im Glauben. y somos fuertes en la fe, Voll Leib llenos de amor und lebendig mit Jesus. y vivos con Jesús. Amen und Amen. Y amén. En